Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at tonton iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sa anak a profesional, nupay kasta, at dalatamat makukwartak, gaputa dakal ti bingay a maalalak, iti pagtrab-trabahwak. Isu akanayon met nga iti inuman ti ayan mi kini Martin a kumparek, tunggal maalami ti bingay mi. Ket dita anam-amok ni Gina. Bueno papagaya, may daydengen ti pakasaritaan ni Tonton. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, apay akaslad na pagdandanagam, Gina. Kuwa ngamin Tonton. Kasano ngayon sa andak akayat dagiti naganak mo para kan ka? Apay kumaasaan da ka akayat. Agpadat amat a single. Uwan, Awan ti pagdanagam. Siyakot ni makamo ka dagiti dadakkel ko. sige, no isuti ko nam. Hala, umunagtan di tabalay. Itay pa nga agur-uray dananang. Naimbag man ta simbangpot kayo, Tonton, anak. Wananang, ahwan gayam. Iso ni Gina, tinobyak. Kumusta kaan, balasang ko? Nasaya at mat, nana. Nanang, ayan datatang kan manang sali. Nisali amanang mo, agdaldalos iti silid a pagturugan tanobiyam. Ni mo tatangyaw, napanapinakan dagiti taraken na amanog. Kasta gayam. Kat kumusta mo ti panagbiyahe yo? Nasayaat mo't nanang. So na lang ta nakabarbara. Ay, huwag nga rod. Ala, agin na kayo na. Tadain sa gaanak a merienda. Inakbiit idasar. Anya ti baga manang sali. Awan ka diti madlaw mo iti nobyam, Tonton? Nga, anya? Kaslad da ngamin ilimlimad na. Tunggal adda sa ludsudan dananang kantatang kankwana. Kasla saan asigurado iti isungsungbat na. Nagnervyos la siguro, manang. Unang, Di mo kumamot pagpanunutan iti dakos tinobyak. okay, no day tati ko nam. Ngam kastoy lang ti may bagakan ka, Tonton. Paliiwam anaimbag tinobyam. Pare Tonton, kumusta nga iti bakasyon nyo kan ni Gina ije lugar yaw? Nasayaat mo't pare. Agasawa kayo kit din. Saan pa'y kano ang nakasagana ni Gina, pare? Anya? Sa maysa, di nakpay ngamin nyamam mo kadagiti dadakkel na. Anya? Apay ngay? Busy da ka no iti trabaho da. Kasta ka day? Wen, sana bale? Makaurayak mat. Ang amangan mat no... Anya, pare Martin. Kwa? Lipatan mo dyan bagak, pare. Anya nga minti ko na mga ibagam, Gina. Apay adito ipay la park ti pagsabatan ta. Nakababain. Awan nga minan ti amo kapag patulungak, Tonton. Anya tulong ti masapol mo. Kasapulak ti kwarta. Mga no adda maipabulod mo dita. Sana bale, bayadak to inton maalak ti sweldo. Mano ti kasapula maya? 20,000 kuma, Tonton. Ha? Ano mo ti 20,000? Masakit nga ni tatang. Katdakkel agatad ti kasapulan mi. Sige, pabuludan ka. Ngam uraya manan ti sumaruno abingay mi Kurang amin to'y nabati a kwartak. Awan ka di ti mabalay mapagbuludan. Kasapulan mi ngamin adagos. Sige. Padasak ti bumulod kadagiti katrabahwak. Barang addapay kwartada. Pare Martin, ang mga nuad dapat iduldulin mo a kwartam dita. Pabuludan nakman. Adda ang pangusaram aya. Agkasapulan ni Gina iti 20,000.
10,000 lang tinabati a kwartak. An-ano na ti kwarta? Na ospital ka no ti amana. Kadak kalagatad ti kasapulan da. Amangan mat, no agul-ulbud laeng. San mat siguro, nabayagan nga gamam mo kami. Katjak mamati ama aramid ni Gina ti kasta kanya. Anya ngay ti ammom, pare. Nakaawag ka mat manang Sally. Masakit nga min ni nanang, kat kasapulan mi ti kwarta, tonton. Anya? Uray 5,000 la kumaading ko. O sige, mangipawita kay ti kwarta nga usaran nyo. Ay na, agyaman ako na, yading ko. Anya ka no ti sakit ni nanang? Saan mi pa'y nga mo? Ipa-check up mi pa'y laang ita. I-text yun to kanyak no anya ti baga ti doktora ah. Juan, ading ko. O sige nga Rod, tainak mangipawit iti kwarta. Ada akong Gina eh. Apay na itaka lang, tonton. Itay pa urayan ka. Pasensyakan. Nang ipawitak amin ay ti kwarta kada tatang. Ada ka diti kwarta bulbuludak? Wen, adda. Mudoy nga rodan. Agawid ka di jay lugar yo? Wen, agawid ak pay laang. Tawan mga sikaso kun ni tatang. Di mo liplipatan text kanya ka. Wen, agteksaktukan ka, apaman ang makadano nak iti lugar mi. Sige nga Rad. Ato iti kwarta bulbulodem. Agyaman ako unay, tonton. Oh, pare tonton. Di ka makaid na. Ada ka di parikot mo? Jack matan makontak ni Gina, pare. Anya? In black naksamatan. Ay, daytan jay atap ko, pare. Sapay 20,000 ti inutang na kanyak. Kat, sa dino ngayon ti pangsapulam kan kuana ita. Amangan, no di mo pa'y ammo ti lugar da. Daytang harap ti parikot. Amangan pa'y kiddi, no saan a Gina ti husto anagan na. Makatawanan ti napalabas. Ngam saan lata nag-text ni Gina kanyak. Napan ka DJ inuman asigod apag trabahuan na? Wen, napana kay Jay. Ngam di damon sa dino ti ayan na ita. Sinaludsud mo kumaa, no amuda ti lugar na. Agsasabali ka no ti bagbaga na nga address na. No kasta. Talaga nga scammer DJ Agina. Basol ko matlaang. No apay napasamak kanya ti kastoy. Nagtalaga ka kadagos ken kuana. Nagayat ka laeng, pare. Mabagtitak, pare. Patibkaram ti pakinakam mo, pare. Di mo itulok, aga pulaeng itimay sa ababae kat mabagtit ka. Nitonton ka di jay tataulan ti aso itay lakay. Wen, bakit? Kaya't nakakanwa makita. Iso ang nagawid. Ayan na ngay. Apay asan nga umay dito'y sileta. At DJ kusina. Aglutlutaw iti pangaldawan tayaw. Aday ta, umayin. Rumwarak pa'y tada kayong ti agsarita, bakit? Nanang? At 20 ka ninyo. Sa anak pa'y amabisin, tonton, anak ko. Anya saan kayo amabisin? Kat basit lang kanutikin nanyo iti agsapa ako na ni tatang. Hanya hayati linutom amasida. Sinigang abangos, nanang. Ala, mangan kayo. Tapno agimbag kayo adagos. Alaman nga rod. Mga anak, tapno maramanak mo't at ilutom, tonton, anak ko. Addaman sa ludsudak, tonton. Anya dayta, manang Sally. Apaya di mo kadwa tinobyam. Sana mabalin ama-ama ni manang tinapasamak. Ang mga nukatawanak, wano sermonan nak. Oy, tonton, kasarsarita ka. Apaya di ka sumungbat. Kuha manang.
Busy nga ni Gina iti trabaho na. Kasta ka di. Uwan manang. Ang lupod no ti bagbagam. Apay nga rod akasla saan ka asigurado iti bagbagam. Ni manang mat. Pudno ti bagbagak. Talaga busy ni Gina. Tatang, awan ka di ti madlaw yu kini Tonton? Kaslada na dagsen a parikot na. Kas ita, nakatugaw manan iti asidag ti tawa. Kat kasla na unag ti pampanunutan na. Day tamot ti amok tatang. Ngam, di mo't nga rod agpudno. Kasarita man na imbag ti kabsat mo sa alay, anak kaw. Amangan, nuada talaga ti parikot na. Bayan nyo tatang, siya kun ti makaam mo iti kabsat ko. Tonton, ading ko, nuadaman parikot mo, di ka kumagbain amang ibaga kanya. Okay aklaan, manang. Ay naading ko, uray aglibak ka, amuklat na nga danadagsa na parikot mo. Nakababain ngamin, manang. Anya ti nakababain? Naloko ak. Naloko? Sino tinangloko kan ka? Ni Gina. Intaray na ti 20,000 pesos ko. Anya? Day tatipod no manang. Parikot ko itano sa dino ti pangsapulak kan kuana. In-report mo kumaakadag iti pulis. Saanan? Sigurado ang marigatan damot lang amang sapul kan kuana. Ala, bye-bye amon. Agpalaskan, Tonton. Sa dino ti papananta. Agpaili taman mat. Anyang iti aramidan tayo, Jay. Siyempre, agistambay tamot Laang. Di mo ka di kayat? Ala, orayan nak nga rod. Tagpalasak biit. Ita-ita pa yan nakatugaw dito'y park, Martin. Dito'y takadilatan. Mabiit lang, pare Tonton. Oh, apay. Ni ka di Gina di nakatugaw iti asidag ti daktal akayo. Uwan nga peso. Naskan ang makasaritak ni Gina, pare. Mabiit lang, pare Tonton. Paliiwom pa'y ana imbag. Taamangan no saan ani Gina dayjay. Kita man na imbag. At dakadwa na nga ubing. Kan may sa alalaki. Panagkunak. Anak na dayjay. Kat asawa na matjay lalaki. Masigurado ani Gina dayta, pare. Mabit lang. Asit gak ida. Mabit lang, pare Tonton. Di ka agdarasudos. Sakti makamo, pare. Urayan naklayang dito eh. Awanan ka itibain, Gina. Manuabulan as sinapsapol ka. Pangaasim, di ka agiskandalo, Tonton. Asino day dya lalaki, ha? Pangaasim ta di mo guluan ti pamilyak, Tonton. Nukasta. Nabayagan nga ululbudan nak. Pasensya kan. No ti kwartam ti kasapulam. Isublik itamat laang. Kan pangaasim ta di nakawawagan iti Gina. Saan a Gina ti pudno anagan ko? Anya? Adto yan ti 20,000 mo. Sardangan na kong Tonton. Sapay ko mata dayto yan ti maudi apa nagkita ta. Maasya anak una itibagik, pare Martin. Naimbagkit di tainsubli na ti kwartam, pare. Tadi isupay apang panunutem. Insubli na ngagpesa. Ngam nasakit lata tirik nak, pare. Jak impagarup nga dagaya mong pamilya na. At least, nalawagan ti amin kan kaita, pare. Jak amo na niya teramidek. Patibkaram ko matipakinakam mo, pare Tonton. Adupay ti babae amaam-amom. Di ka kumamaawanan itinamnama. Manipod idi, jakon nakita pa'y ni Gina. Manuabulan met nga arak ti sinangsangok. Ngem pagyamanak, tasaan nakabinaybayan ti pamilya. Tunggal malagip ko ni Gina,
makariknaak iti sakit. Alakastan katagyaman ak unay, tuy pagayam mo, tonton. Agyaman ak pagayam tonton iti daytoy apakasaritaam. Natural ti masaktan. Ngem saan a solusyon ti arak iti anyaman a problema. Gaputat adalaeng aparikot ti paayna. Ket amok nga into nagangay, mapunas tumutla ang ti sakit nga impaayken ka ni Gina. Ket makasarak kanto iti babae at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a tonton, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.